Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga tunganami, kipaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Matamataan isa ay maanan niyan na kapakalalabi agyang kay agamatan o agama Islam, nagyang kutwa kababaloy niyan agama asyamilun fi jami'il masalihil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim fala khaira illa wa amara bih wala syarra illa wa naha'an. Ay maanan niyan nagyang kay agamatan o narangkom inisuguyan nagyang kutwa lang ulang unakamapian si isagyang kaya dunia na sampay si isagyang kutwa alungan amawri. Ded na mapya si isagyang kaya dunia abada misugu agyang kay agama tano agama Islam. Nagudad na marata inunta na initapaos agyang kay agama tano agama Islam. So kababaloy agyang kay agama tano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isagyang kaya dunia. Napad akaketahkikian kakebaloy agyang kaya agamatan o agama Islam na rangkom kaketo kawiro no mga tawarangkom nagyang kutwa ayapaganayron nagyang kutwa almuhafadatu ala kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Yung kutwa manan niyan nakapanagunti pa sa gyang kutwa kitabu Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan niyan nagyang kutwa Quranul Karim ayakatiru wallah sisa ayamanan niyan na Quran na yung kutwa inaluy wallah siku kitabi na mapuro ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Emana to nagyong kutwa wipturu na misiku Qur'an amata-mata na matatagu nagyong kutwa limo bulong limo sisa gyung kutwa miya maratia siku Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kaya kapenagunti pa siku Qur'an wallah kapenagunti pa sa kaswasi ko Quran wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kaya Quran nakisaba po nagyang kutwa kakipuro agyang kutwa pagtaw gyang kutwa kakipuro mga Muslim si isa gyang kaya dunia nakaptagumpiairan gyang kaya Quran na yurfa'u bihi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin ipuro so mga pagtaw misabab sa gyang kutwa kapenagunti pairan si ko Quran wallahu subhanahu wa ta'ala na misabab sa gyang kaya Quran na imbaba agyang kutwa mga tao kudirang kapenagunti pa si ko kitabu Allah subhanahu wa ta'ala. Quranu rabbika ya Muhammadu izzuna wa nidamuna da'i li'aishin arghadi ya hadihi dunya ashi washhadi inna bighairi Muhammadin la naqtadi. Mata-mata nagyang kaya Quran ukad nan tano Rabbul Alamin nagyang kay bantugan tano gay di tano di mi pangandag, gay menang tano sa isa gyang kaya dunia, nagumata-mataan, agyang kaya salakaw si ko Quran, na di tano pagunutan. Suminitaling umaw nabi tanang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama papadalam ko Quran, nagyuto'y pagunutan tano ay penggulalan tano. Kaysa ang so Aisha radiyallahu anha, kaya sumuan o isa ko yamanan na sa kataw, si ko mga sahaba, napiya kay siniranwan to na uno ni dadabiyatan o nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam anto na ipaparangayan niyan na minisumbag wa Aisha umul mu'minin radiyallahu anha natigina na khuluquhu al-Quran ay betadu nabi na dadabiyatan niyan napaparangayan niyan nagyong kutwa mapapadalam si ko Quran nandudu nagyong kutwa akida panarima sa kapakaysay sa ako Allah subhanahu wa ta'ala si isagyong kutwa Quran nandudu nagyong kutwa akhlaq dadabiyatan na paparangay na mga pipya yuto'y sabab sa gyong kutwa ayat na mialoy si ko Quran waraitan na sa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kiling agyong kutwa mga tao asiran din ipasulod si ko agama wallah sa pisugurumpong siran si kumasa unabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa gyong kutwa kailaya ko kapya udadabiyatan ng nabi na para ngayon nabi ang mapapadalam si isa gyong kutwa Quran wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariyami amia maratiya si ko Allah
Yuti sawab sagyang kaya Quran na kailangan sukip kinanglan din nagyang kuto aki pamintal tanuron nakipisan tanuron ko mga murya tao tanu na mga kalumbayan anda manay kaswa si sagyang kay a Quranul Karim. Ikadua kakabaloyok Islam naskanya na rangkum si ko piri-kiri keban o kawiyawiyag si sagyang kaya dunia nagyang kutua al-muhafadatu ala syababil muslimin. Yung kutua ka penaguntia patano si ko mga kalumbayan si ko mga muslim anda manay kasinanadiran anda manay kaswairan si ko agamatan o agama Islam. Yung kutua isa kumasa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an na skanya ni paganay Amirul Mukminin kaya betuan sa paganay Amirul Mukminin nalinimu dia nagyang kutua mga sahaba tinimu yan nagyang kutua mga sahaba napitiruyan si ko mga sahaba at tamannaw dingan-dingan kano wanto na dingan-dingan niyo na fakulun umanisa kiran na mindingan-dingan si ko mga sahaba na faminuhum may yatamanna ayakuna lahu mal adna sabad kiran na padkiran ay dingan-dingan niyan na mabaloy adna tamuki na mala adna mabaloy akadatu ya na mala ugaid na kagiya makandingan-dingan siran umanisa na mindingan-dingan na Pitero Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin natigina walakin atamanna ayyakuna li baitan mamlu'atun minar rijal kamthal Abi Ubaidah bin Al-Jarrah wa Muad bin Jabal ayama nagyang ko to Pitero Umar natigina ugaid na aya dingan-dinganaken na adna mabaloy amisenggay awalayakan ama penuh-penuh mga mama mga balakesan mga mama mga balakesan sa datar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah agu datar Muad bin Jabal radhiyallahu anhuma ugyang ko to yamanan yan na dingan-dingan no Umar dingan-dingan no Umar nagyang ko to yamanan yan na dingan-dingan ang mga turugan ang mga madrasa na mga turil adiun dimbiyat nagyang ko to mga syabab na antawa unon si Abu Ubaidah bin Al-Jarrah na ayam yalo yung Nabi na inna likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mata-mata na uman ipagtaw na sa gurumpong na adna kasasariganon na kasasarigan na aminul umma sa giyang kaya umma unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na su Abu Ubaidah bin Al-Jarrah antawa unon mambusu Muad bin Jabal apday ko mga kangudaan ang mga balakesan na dingan-dingan o Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an na su Muad bin Jabal nagyang kuto ayam yaloy wayamaananian na nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya uluan imamul fuqaha yawmal qiyamah Muad bin Jabal aya imam umanga alay ilmu na mga ulama, mga fuqaha salungan amauri na si Muad bin Jabal radhiyallahu anhu yuti sabab mga luksami, mga pagariyami sa giyang kaya ayamaananian na katawitano sa giyang kaya agamatan agama Islam na makararangkom na padaka pakararangkom yan na kapanagunti apatano ko Quranul Karim agugiyang kaya akapanagunti apatano ko mga kangudaan anda manay kasinanadiran na kambiyatiran si ko mga turugan adiun di pagana din nagyang kuto a Quran wallahu subhanahu wa ta'ala diun di sinana din nagyang kuto a Quran wallahu subhanahu wa ta'ala fasyababu sirrun linahdati hadhil umma so mga kangudaan na siran isikrito akapakapas nakapakaburan tawag yung kaya pagtautano daw kanal baladu lahu qalbon fasyababu qalbul balad upama ko swingad naad na yamanan niyan na puso yan na puso agyong kuto akapagigid nagyong kuto mga kangudaan yuti sabab sa pekembung na miyalalag so mga luksami mga pagariyami sa agyong kuto mga kalumbayan tano napakapagana din tano siran pigit paganad tano kira nagyong kuto agama wallah so Quran wallah mambiyat siran si ko mga turil mga madrasa na diun di pagana din nagyong kuto Quran wallahu subhanahu wa ta'ala pakambarakatan rakatan wallah agyong kaya kakenegatan sa yang kaya may tuwa kalima mabaloy amatanos si ko pamakinagantano ko kakinagantano ron na pagandud na karkano agyang kuto salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.